Bwana Yesu apewe sifa. Jaribu la tatu kubwa la Shetani ni kutaka kuabudiwa. Shetani anataka Mungu asiabudiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, Shetani atafanya kila njia ili Mungu asiabudiwe. Ile kiu ya kuabudu ulionayo itoke, isiwe kwa Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, hili ni jaribu la tatu kubwa ambalo Ibilisi analipanda, analifanya kwa watu wa ulimwengu huu. Watu wapate kuabudu vitu vingine lakini si Mungu. Lakini tunaona hapa Bwana wetu Yesu Kristo anapitia jaribu hili. Katika Mathayo 4 tunasoma Ibilisi, Mathayo 4:8, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu, akamuonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yote, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ukinisujudia, ukiniabudu. Ndugu zangu, jiulize swali moyoni mwako, ni kweli unamwabudu Mungu? Ni kweli Mungu ana nafasi ya kwanza katika maisha yako? Unayemwabudu ni Mungu au vitu katika ulimwengu? Maana Bwana Yesu anasema, anamjibu Shetani, wa kuabudiwa, wa kusujudiwa ni Mungu tu. Maana yake jambo la kwanza, hitaji la kwanza la mwanadamu ni kuabudu. Kiu ya kwanza ya mwanadamu ni kuabudu. Kumwabudu nani? Kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, Shetani ametumia jaribu hili kuwapotosha watu wa ulimwengu huu. Watu wamekuwa na mahangaiko ya kuabudu. Watu wamekuwa na masumbufu ya kuabudu. Sijui sehemu fulani, sijui kanisa fulani, sijui kwa mtu fulani. Mtu fulani ndiye ana Mungu wa kweli, ndiye ana Mungu anayetenda miujiza. Lakini Bwana Mungu anasema, waniabuduo wataniabudu katika roho na kweli. Mimi ni Mungu ninayeketi ndani ya mioyo, si katika majengo, si katika sanamu, bali katika mioyo. Kwa ndugu zangu, metupasha
kuwa makini na nini tunaabudu. Tunapaswa kuwa makini na vitu vya ulimwengu huu na watu wa ulimwengu huu, maana wa kuabudiwa ni Mungu pekee mmoja, wala sio uumbaji wake, wala sio vitu alivyoviumba, wala sio vitu vya ulimwengu huu. Na tunaona shetani anatumia vitu vya ulimwengu huu ili kuwavuta watu wapate kuviabudu vitu vya ulimwengu huu. Wapate kuabudu nini? Vitu vya ulimwengu huu, wamwache Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tuwe makini na kuzidi kumwomba Mungu aliye mbinguni. Yeye ndiye wa kuabudiwa. Bwana Mungu atuzidi kututhibitisha katika kumwabudu yeye, Mungu wa pekee na wa kweli. Asante.